In this lesson, we're going to learn how to ask what the price is and then respond in Māori. For example, we may ask someone, e hia te utu? What is the price? E rua te kautara te utu? The price is $20. Utu is the word for price. Tara is the word for dollar. E hia te utu? What is the price? E ono tara te utu? The price is $6. E hia te utu? What is the price? E rima te kau mā toru tara te utu? The price is $53. E hia te utu? What is the price? E rua te kau mā rua tara te utu? The price is $22. But sometimes we also need to use the word cents. He neti is the word for cents. So, he aha te utu? What is the price? Ko tahi tara e toru te kau he neti te utu. The price is $1.30. He aha te utu? What is the price? E toru te kau mā toru tara, iwa te kau he neti te utu. The price is $33.90. He aha te utu? What is the price? E rima te kau mā whātara, e rua te kau mā rima he neti te utu. The price is $54.25. And sometimes you might need to buy a more expensive item, and therefore you will need to know the word for 100, which is rau, and 1,000, which is mano. He aha te utu? E rua mano, e rua rau, e ono te kau mā toru tara, e iwa te kau he neti te utu. The price is $2,263.90. He aha te utu? E rima mano, e whārau, e rima te kau mā tahi tara, e waru te kau he neti te utu. The price is $5,451.80. Tēnā karawhiua. Give it a go.